ngar long sayung saya pen kiem ke cang bulong persang dah jem telak jem dom jem sa beli pak kiem apa itu ta nuôi lạ lăng chắc cần thiệt cái lệ ang lệ phê ta điang Tang buang le trai, pipat le trai tu kan nenei tediang. Belat pediang. beliang nào yang paling rendang bu sani ini siar ngut tem pocho Nga bang apak latya menente. berbik Ilok bro tak tei. Pan jebet suka kena aku ulok. tapi yang pen kiem tentip sana nga tapi yang melong unta tapi dah bucan rap tapi tak Adom na dia. Mutat purbo nga dia. Kundet threat lah. kundir lebih kerar kah Jadi boleh apa buat kundet sana. Buku kami tu sudah. Peleng biak kalok. Bihok himat. Bulak tam suwi himat kuai. Dia dah doman. Mun belara. Tu pelat bus ni yang di kebubuhan tu sim di kebus no tu pelat kan. Tu kabe kanu. Ya di sini. Ayo di mana? Dom. no bentar yakin ya Taduk mereka syarap loh. Gue minta kesengui tiap Aibon di sini. Gue ini tadi penting lah. Berat. Kena betul. Pure.